Naatubang niya nahakaso nga human trafficking ang 21 anyos nga alias Julina mahuman nga madakop inihan mga elementohan NBI hausa nga entrapment nga ginbuhat sa Santo Niño Extension ngan imilda nga dalan na syudad ditong Tacloban maagahon di dan Huwebes San Hulyo 14. Ang suspek in ginaaligar nan bubugaw hin mga minor di edad ha kantidad nga 3,500. Samtang na-rescue naman han otoridad ang tulong nga mga biktima nga naedad 14 ngan 16 anyos. Maatubanghin pagtalapasan RA 9208 ang suspek umas kilala nga Anti-Trafficking in Person Act as amended by RA 10634 o kon expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Hapagaya na paslak ang suspek ka pasilidad diton NBI samtang ginaandam ang pagpasakahin kaangayan nga kaso kontra hini. Parahan balitang waring indadapigan balansingan ugo pakamaturan Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Tacloban City.